Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, hintay ibasa ti Salmo 103, versikulo 13 kan 14. Kaasyan ti ama dagiti anak na, kasta ti panangaasi ni Yahweh kadagiti agraem kankwana. Ammo na, no anya ti nakaaramidan tayo, malagip na atapok tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Unay kalakit din aya Edward. Inggatangam gayam ni Jenny iti laptop na? Takasapulan na kanu iti iskwilaan. Adala nga rod computer dito balayan. Inggatangam pala ang iti laptop na? Saan na ama itugot iti iskwilaan, dayta computer dito balay. Spoiled samot unayan kan ni Jenny, lakay. Amin matlakid dawon na kan kat itad mo. Laura, jak kayat ama itulad kanyak ti anak ta. Idi ubinga ka. Agsangitak pa iti namin sakbay nga igatangan nak ninanang iti tsinelas ko. Wen, ngam sobra mo ter aramidam ita ni Jenny. No adda kayat na, gatangam adagos. Narigat no ma-spoiled ti ubing. Anya nga iti agbaling nga epekto na dayta iti panagadal na. Jenny! Jenny! Awan sa manan dito'y balay day nga ubing. Napanan naman nga tanaya. Jenny! Itay ka pa'y nga'y ayaban? Ha? Ay, ikatuman day ta nakasulat nga earphone di talapayag mo? Apay ka di, mami. Agge-games kamot lagayam di ta laptop mo. Ay, ala, mapan ka gumatang iti rekado di ta kantina. Ha? Ibaundak manan? Manan? Ita kalaang nga ibaon ah. Ida pampay lang day ta laptop mo. Ha? Makapasuron kayo mat, mami? Naa? Tasyak pa'y itan ti makapasuron? Anya ti araramidin ni Jenny? Dayjay, agkulkulong iti siled na. Saan na akayat ti mangan, ta dayjay la agge-games ti aramidan na. Bay amlaeng. Anya abay amlaeng? Saan na pa yun amasango ti mangan, gapo iti kagi-games na? Nasaya at kit di taus usaran na ti laptop aginatang ko. Saanan ang makaadal analaing, gapo iti panang-spoiled mo kankwana? Umay kakit din tamaturog tan. Tani, rabiin. Ay, wan gayam. Imawag ka di kan kaninanang mo. Anya? Taapay ko mga umawag. Agsaksakit ka no gayam. Kat? Anya ko maita? Ha? Anya ko maita? Anya klase asaludsud day ta ti maysa nga anak. Awan bibiyang ko kankwana. Anya? Maturog akon. Di mundak dakamatan pa'y kanyak day abaket. Kagurak adenggen ti anyaman abanag ama ipapan kankwana. Kasano maimbagan ka ngay no saan mo matakayat ti mangan, nanang? Awan ganas ko amangan. Ad-ada kumapsut ka ano saan ka amangan? Ay, nakasaritam ka din ni Edward, anak ko. Ay na, kunakmatan kan ka anamin adon nga awawagak, ngam di naksungsong batan. Ammo na ka day, amasakita. Ammo na mabalin ka di matadyak ipakaamuti ka sa saad yo. Kagura nak at alaga ti kapsat mo. Saan na kayo akagura? Iso day ta ti paglading itak anak ko. Aging ka di iti maudi nga anges ko. Kat di nak mapakawan ti kapsat mo. Tanya ko matibasol yukan kwa na. Dakkel ti basol ko kan kwa na. Kat day ta ti pagsaksakitan tinakam na. Di naksan mapakawan ni Edward, uray kaanuman. Manang Hilda. Ay, si kamat gayam ipag. Naimbag man ta nagkita ta dito'y butika. Ay, huwan nga rod. Kumusta nga ni nanang? Dayjay, masakit lat ta. Aduman ang dagito'y ginatang ko nga agas na. Kanayon na adamagan ni Edward. Ay na, kanayon kumot nga ibaga ka ni Edward ang masakit ni nanang.
Katapay nga rod adi naman lab mapanbisitaan ni nanang. Ay, kagura na lata ni nanang. Isumat lagayam asaan na asungsong batan dagiti awag ko kankwana. Jakman amo, tunggal da kamatak ni nanang kankwana, agbaliw ti reaksyon na, agungat adagos. Maawatak ipag. Yung bayam, kasaritak anasayaat. Naungat ngamin kan naimot ni nanang mi kankwana idiubing kami. Para kankwana, pinarigat unay ni nanang. Daddy, nagdaanan ti sandal ko. Ni, kasanwa nagdaan. Kat idila ang napalabas a bulan a ginatang tadayta. Kan, adamanen baro a sapatos a kayat ko. Baro nga style. Kayat mo asawan? Igatangan ka manen? When Daddy? Nakasale ita ijay mall. Kursunadak namin dahi ang sapatos. Ha? Sale? Amumon no anya ti sale? Daddy, intagatangon. Kat sagmamano day ta ibagbagam anak ka sale. Nalaka ta sale nga rod. Gatangamon Daddy. Isu nga rod adamdamagak no sagmamano. 5,000 laang. 5,000? Nagnginan? Nalakakit din Sige Daddy, gatangamon. Jak tupay napadasan tinagusar iti kasta kangina a sapatos. Taapay asan? Amumeten, naimot idininanang kanyak. No agpagatang akan kwa na, ungtanak. Uray ko la isang sangit ti sakit tinakam ko. Ay, kaasi kamot nga rod Daddy. Naungat kanyak ni Lolam. Dinak ipatpatag ng anak na. Parigatan nakpay apagtrabahon ijay talon. Ngamsaan namat akayat agatangan ti kayat ko. Ay, isumot lagayam asaan mo amapan pasyaran nga oray masakit. No nagbalin ko maanasing patkanyak idi. Di pasyarat ko pa. Para kanyak, sikati the best Daddy. Tami na kayat ko, ititid mo kanya. Bakit? Sumurot ka kadi kada kami ka ni Jenny. Mapan kami ijay mall. Taapay manan, linawas samotan amapan kayo ijay mall nga agama. Mapan ko nga rod kanugatangan ti ipagpagatang na sapatos. Igatangan manan iti sapatos? Barupay met di sapatos na Amumat ni Jenny. Kayat na ti agporma. Kat, manungay met ti balor day ta sapatos. Nakasale ka no? 5,000. Anya? Iso ti pangigatangam iti kwartam? Idinto ta di mo man la maigatangan ni nanang mo iti agas na? Agsao ka manan iti jak kayat. No ni nanang mo ti pagsaritaan, agungat ka adagos. Jak kayat amangngag, ti anyaman abanag maipapankan ko ana. Maiturad mo nga ibaga ti kasta, iti bukod mo nga ina? Bukod ko nga ina, apulos adinak impatag. Rumbang kadi, nga ipatag tikas kan ko ana. Nagkita kami ngamin ka ni manang mo. Kat na ibaga na kanyak, asaan ka nun ang makabangon ni nanang. Ay, Jenny! Jenny! Nakasagana kan? Mapantan! What, Daddy? Ala, intang arudan. Kumusta ni nanang Yumare? Kumapkapsot lata ni nanang. Bakit mat ngaminan? Kanayon na lata sa pulan ni Edward. Ingka ngamin kasarita ijay balay da Ibagam tipod no akasasaad ni nanang yung. Kasano no pabainan na. Uno agungat kanyak. Ay na, maamakak mat. Unay mat ngaminan ni Edward. Uray no kaskasano, mapan na kumamat bisitaan ani nanang yung. Tani, masakit. Aging gaitan ang nagbaligin iti biyag. Kagurgura na pailaang ni nanang mi. Di na pampanunutan, aga po iti ado arigat anapasaran ni nanang yung. Isumot tinangipaaykan ko na iti baligi. Tinagidakis na ti panang disiplina kan ko na ni nanang yung. Agasaman?
Isu ti chief ija opisina da. Nagngato ti posisyon na. Ngam di namatan kayat atalyawan tinaggapuan na. Nanang, anya day taig ga, ma'am? Dahito man ladawan ni Edward, anak ko. Nagdaan matanday ta aladawan na. Ubing pa'y ididita. Imbagla apakalaglaki pakken kwa na. Dandani saanen amadlaw. Gapo iti kinadaan na. Awan mo't ti baro aladawan na kanyak. Nanang, Kasaritak kumani ading mo. Kaguran na nga ta, no siyak amis mo ti mapan ijay balay da. jak tupay may turad ti bumaddag ija balay da. Kayat mo asawan. Matay ako adyak man lama kasarita ni Edward. Nakasagana kad umawat iti pamakawan kan kwa na. Nuday tati kasapulan, anak ko. Taapay ko maadumawat ka iti pamakawan, nanang. Anya ko matibasol mo. Papayaban na ta, teacher ni Jenny. Taapay ka no. Aga siguro na patag nga ibagana Umawag latan Ay, disturbon na pa'y ti tao. Sige, siyak tulatan ti mapan iji eskwelahan da inton bigat. Wen, sikat ti mapan. Jak lamasango. Ngam kasano, no ada problema ka ni Jenny. Tanya ko mati problema. Ititad ko mat amin akayat na. Adda cellphone na. Adda laptop na. Isong harod day tati parikot, Edward, ta inispoiled mo di anak ta. Ne. Kagura nakpaikit din. Gapo iti panang ipatag ko iti anak ta. Adda basol ko. Disiplinaem ti ubing, tapno na sayaat, iti panagdakkel na. Adula amin nga ibagbagam. Di nakman ipadpadakan ni nanang. Apuro panang parigat tinararamid na kanyak idi. Apay ka di anagrigat mo apakawanan ni nanang mo, Edward? Di mo ka di pampanunutan? Ano saan nga iti panang disiplina na kan kaidi? Saan mo amaragpat no anya ka man ita? Agtal na ka. Kita am dagiti agtutubo ita. Nalakadala ang amaalat ikayat da. Iso anakapoy da kadagiti problema iti biyag. Saan da nga amo nga ilalaan dagiti sakripisyo dagiti naganak da, ta saan da napasaran ti nagrigat? Nita, saan ka pa'y langag, sardang? Mamakawan ti Diyos, taam muna ang naggapu tayo iti tapok. Apay adi mo mapakawan ni nanang mo? Tao laang ni nanang. Agbasol mo't akasken ka. Apay nga itakalaan. Malaman Nakimiting at pa'y ngamin. Kalpasan na, kinasarita nak di teacher ni Jenny. Kat, anya nga iti imbaga da di teacher na. Saan mat gayam asumsumrek iji eskwelaan ni Jenny? Anya? Kasano kum amapasamak tayo ta? Inal daw mat asumsumrek. Ik-ikak itinawadwad ang kwartana. Dayta ti makagapo, no apay ama ibarbarkadan Jenny. Gapo iti ado akwarta nga ititad mo kan kwa. Maibarbarkada ni Jenny? Wan, sumursurot iti dakas a barkada. Oh, damagak man itakan ka? Nasaya at kakadi nga ama? Jenny, agsarita ta. Adda pa panak. Saan nakabasta talikodan latan? Or-orayan dagiti barkada. Nangag mo kadit imbagakan ka? Kunak adinak talikodan, tagsarita ta. Imot ka? Anya? Uli teman ti imbagam? Dumaw-dawat ak iti kwarta kan ka? Di nakpaikan? Taan anwam ko mati kwarta. Taapay adamagom! Kasta itan ti panangsungsungbat mo kanyak? Apay nga minadinak kayat nga ikan iti kwarta? Bilbilangan ka, Jenny. Di mon urayin ang makaungantak. Siyak ti amam. Urayan niya ti aramidam. San ang mabaliwan dayta? Apay adinak am mo arespekton. Ha? Adula aming nga ibagbagam? Panawan ka man laangan? Jenny! Agsubli ka! Oh, makitam? Makitam ti epekto ti aramid mo? Di na kan amo arespektuan di anak mo. Jak amunuan niya ti aramidak. Teenager pa'y laang.
ng pagsaksakitan ng ti ulok. Nana, kumusta kayon? Napigsa kayo ka din? Ay, pilpilit ti mga anbalasang ko. Ayun gayam, nagkita dala kay ko kan Edward idi na minsan. Napan ka nun di pagtrab-trabahuan dala kay ko. Ay na, nagmayat ka nun jelugan na. Sabali at talagang ti boss. Nasaya at nagkita dagayam iti asawam. Wala na, ay na, bagbagay na ti posisyon na akas chief. Kasta ka day. Nanang, agtumar kayo ni tiagas yo. Ay na mare, istorya kininanang mo. Nakita ka nun nila kay ko ni Edward. Ay na, nagmayat ka nun ti pamagina. Saan akas kinilakay ko alumaklakay, gapo iti kinadagsan ti trabaho na. Barang umay da pumasyar. Ay kat nasaya at kasta. Ay, pudno ka din ay tanga ipagbaga mayang. Kaano da ngay nga umay. Ay nasken amay saga naak. Agdigo saktaw, ken isuot kaw ti kabarbaro abadaw. Sorpresa kumakan ni Nanang. Nailawan kumunta na naibaga. Apay amasapol ng agdigos kayo ngay nana. Ay katwan tano arako panakto ti anak ko. Kat nabang luak amaangot na. Ay na, maragsakan ako unay, tay may naksinarungkaran anak ko. Di mula amaw, anabayag nga inururay ko na ito'y akan ito. Pakawanan nak, no itaak lang anak umay, nanang. Nabayagan a plan-plan mo da ito'y akan ito. Panagrik na katawanan sakit ka, tanakita kan. Ayun gayam, ayan nga iti apo ko. Apay asaan nyo akadwa? Isu itati parikot ko, nanang. Diyak mo, no kasanok a disiplinaan. Nanang, naamiris ko itan. Apa nang ipataggayam, ti inaramid mo apa nang disiplina kanyak ide. Wan, anak ko. Saan anasayaat nga agipumpen ka iti gora iti naganak mo. Disiplina mo ti anak mo iti omno apanang disiplina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.